This is that grimy and low down and slimy as flow. I pozdrav, ljudi došli na Night Retails kanal. Danas šta danas radimo? To je danas igramo GTA 5. Da li ja mogu šestođe? Ne mogu. Pi kako su ovo loše uradili. Znači, if you have noticed, nema facecama i ja sam na nekom jako nepoznatom mjestu do sad. Ja sam u hangaru, nigaz. Znači, oh yeah, kupio sam hangar sa svim onim parama koje sam zaradio, to jest koristeći sve one metode. Iskreno mislim da ste pomislili svi da me nema, da sam se izgubio neđe, da sam u zemlju propao, ali nije to. Znači, jednostavno nisam imao internet jako dugo vremena. Iskreno zajebava me, užasno me zajebava Shadowplay, tako da iskreno s frapsom snimam i užasan će biti vjerojatno performans, ali čisto onako sam htio da uđem, da napravim neki onako mali gameplay i da vide ljudi da sam živ, ono, čisto onako malo da se zezamo. 20 miliona ovoga imam, tako da valjalo bi potrošiti nešto, tako da idemo na interneto, internet, pa da vidimo što možemo da kupimo. I za vrijeme ovako da vam kažem neke moje planove onako, sponsored advertisement, da vidimo što ima tu. Right now ili trade price, a buff, ja si nisam ih. Tako da buy it now. Kupit ćemo Hunter pa ćemo ga na buđi jebi ga, ne znam što da vam kažem. Hunter will be delivered to your hangar shortly. Planove, znači za kanal, znači u planu je najluđi vlog Vol 3. Znači to su mi milijardu ljudi tražili. Također kako je fino ovo. Također tražili su mi dosta ljudi da napravim neki giveaway, tako da ćemo napraviti giveaway. Novogodišnji giveaway. Skupljamo još malo pare, gledamo što ćemo uzeti na niz Nea Studios, pošto je svaki giveaway iz našeg džepa. Malo tražimo da napravimo neki još gameplay serijal, neki story serijal, to ćemo vidjeti jer nema puno igrica koje mogu sad trenutno da snimam. Tako da veze nemam, ajde da probamo da ubijemo ovoga moving target, života mi. Znači čekaj samo missiles ili missiles homing off, njih ćemo. Lele. Ajde da probamo nešto iz ovoga, brate, iz kokpita malo. Your F1 Hunter is now confirmed as having been delivered to your hangar. Opa, pa mi idemo da uzmemo to govno i onako se ne mogu biti zato što mi je FPS, verovali ili ne, 30 ili 40, 38, 40. Znači, fraps najgore nešto stvar rasti u životu, im trebaš imati monster od kompjutera, kunem ti se. I još jedna stvar, jedan lik mi je poslao, znači, priču fana, znači, prva priča fana, stvarno sam bio zblanut kad mi je poslao to bio. Priča o tome kako je smuvao maćehu, bukvalno je smuvao čovjek maćehu, sad ne znam to grijeh ili što, ona moje maćeha, ono, nisu u krvnom svodstvu. Ali rekao, kaže, hoću da pomognem, kaže, nekom malom youtuberu da se probije, imam, kaže, moju priču, kao ono, normalno ja se malo sam je modifikovao da makne neke, ulele mene, da makne neke malo vulgarnije izraze i tako neke stvari, pošto ovo ipak kanal gdje može svako pogledat. Tako da malo smo ga izmijenjali, ali suština je ostala ista. Naravno ni imena neću da stavljam ista kao što je on stavio, malo se ih promijenio. Možda ih je on promijenio, ali nije mi ništa o tome rekao, tako da želim iskreno vaše mišljenje da to objavim. Tako da idemo da nabuđimo Huntera i da vidimo na što se bačio 4 miliona. Ovo je, kako moćno izgleda ovo je onaj Apache attack helikopter. Majko Isusova, Znači, realno mnogo izgleda dobro. Realno predobro izgleda. A to modify, da, potrošimo malo. Countermeasures, stavit ćemo flare. Pošto realno, pa ne znam što bi drugo. Stvari nećemo flare, stavit ćemo chef. Zato što flare ako mi eksplodira blizu isto ćemo uništiti. Handling. Sad ne znam koji ćemo handling. Ja ne znam da se helikopter, tako da ćemo staviti smooth. Jer ne znam drugačije. Livery, to je ekstra. Onaj vijetnamski, svega mi. Ovo Džora majke ti nakrilo ovamo. Jel ovo Džorana slikana, svega mi. Gdje je ovaj zoom? L shift. Svega mi, ovo je slijepa Džora. To je slijepi miš, ali izgleda kao svinja neka. Mat. Stari. What the fuck? Ovo dobro izgleda, ajde idemo dalje. Mučite pizde. Ne seri da može explosive. Obično explosive ćemo staviti. Turrets. Gunner explosive turret. To je ovaj za gunnera onoga, bukvalno. Is that what I'm talking about, niggas? Idemo niš. Svega mi on the world. Missile barrage. Što je missile barrage?
stari. Svega mi ovako ne uništi nekoga. Dobro, može ovako da puca realno. Jao, vidi, skidaju se svega mi s ovoga. Kako je odlično učinjeno ovo. Bukvalno sam previše oduševljen, iako je vjerovatno odavno izašao ovaj helikopter, ali ga ja tek sad uzimam. Tako da yeah, that's it for this video, ne znam što bi još dalje rekao. Nema ništa da radim, raspada mi se frame rate ako bi išao u grad da se pucam s nekim, jedino ovako na visini valja nešto. Tako da ljudi, nadam se da je ovo bio klip onako čisto da malo razvijemo monotoniju. Pačite neki like ili subscribe onako čisto da se zna da ima nekoga, da postoji neko. Tako da ne znam, i ovi mi zajebavaju ovamo, ovi debili što su sa mnom ovamo u sesiju, zajebavaju mi ovako snimanje. Tako da počinjem opet redovno da se angažujemo, redovno ovo je sad bila malo kratka pauza, nemila pauza zbog interneta. Inače, jači će internet biti tako da će moći brže uploada ide i bolje sve. I moćemo da streamujemo, konačno ćemo imati tipa ne znam 4 GB, ja mislim upload speed u odnosu na 0.4 MB, odnosno na 0.4 MB koje smo imali, tako da će ići vjerovatno streamovi, možda GTA 5, možda neke druge igre, vidjet ćemo kako vi budete htjeli, jer ne bih htio da presmrdim onima što su ostali krenuli, vjerojatno Paladin ćemo da radimo. Tako da vama još jednom hvala što ste gledali ovu epizodu na ITLTS kanal, ostavite neki like, share, subscribe, a mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova. Do tada veliki pozdrav, ćao! Ajmo jedan baraž za kraj, u facu, pa. Svega mi nije, svega mi loše sam ovo napravio. Hej ti, hvala ti što si odgledao ovaj video do kraja. Ukoliko si uživao, ne zaboravi da ostaviš like ili subscribe. Naravno, evo ti neki random video sa strane. Uživaj u ostatku dana ili noći, mislim zavisi kad gledaš. Ćao!